Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. Mına Şoron saydım nemesi içidegiçi. Bunların içinde maldın ölüktörü жүрөт. Анан мына жоголгон адамдар ушунун ичинен чыгат деген божомолдор бар да азырчы. Мына элдер азыр бул жерде текшерип атат полный. Мына суу келип дагы деле үстүнөн жаап мусорлар толтуруп салат. Ошого мына МЧСтин крандарын берсеңиздер, мына жерди ачыш керек болот. Ачып ошо мына малдын өлүктөрүн алыш керек. Бул жерде жата берсе эртең эле оорулар чыгатчы. Ошого МЧСтен bir кран бериңиздер, мына жерди ачайлы. Açıp mına eller, çoğulgan elleri boyunca mına şul yerden çıkart degen azına adamlar izleştir. Buna aslında biz körgünge neme boluttat. Şoğa MЧS'nin traktörden versеңиздер, mına şul yerde açıp mına musullardı, mına maldın ölüktörü turatından alırdıçı. Mına şularda alış gerek bolot. Bulardı almayınca bari kıyın eken talışçı.